Namai go video ga ndaigum za YouTube gana Rangkang Ngau Rahang ga chebe ga teila da gulei YouTube partner program hangya ndaigum za nangu channel monetize to hangya apply to rami ga chebe aipo video gana ga teila da gu siza za hai mana koi ne video pilo chimau ban chuya video pi wangdai lo zana video za skip to slow nangne video skip to le design nang chira ban chu jidu jiwang changlak bra me jidu bam gule pause segene video za skip te mag zipitut kara za chog mena kare channel subscribe te male designa channel do subscribe te goi lo za video do like te goi za nang kang ma chira hangge kanang mra me jidu aipo video se share te goi below nang nu YouTube gana Rangkang Ngau Rahang za YouTube partner program monetization hangge apply te rahang ga langge aipo YT studio gu application na girada gulu bachang da nam chuja te lagu alia pakang me nalang ba zen bia pi bamba an geng ni merani achuja an ni mai design agum za te law ai ga nang ni YouTube ge monetization hangge apply to rahangge railang bige 1000 mangna 500 subscribers nangu nakago update ge za 500 runa subscribers nangum zabam lei nai za chirun ma za watch time za 4000 changma dai ku takak changma dai zemana me p30 watch hours nangulei zainangu 1000 subscribers banai 4000 watch hours complete zaina YouTube gana YouTube partner program hangge monetization hangge apply to Rangkang Ngau Rahang railang bigya ai nangu chpobe te rahang kanang betu loi kham mai zaina nangu subscribers achebza YouTube ge 1000 zai 4000 watch hours loi design agum mate leoni learn more about applying banai apply now kachebge telagu ai telabge nim rahangya apply now and naka nimarada apply now and nimai design review based terms kachebe paku jigera lang ba number 1 step lang bige just start and nimada start and nimai design am chete leo nang nai kya nei na kya dui izu kya magule zain non che scroll pakang ma che chukyo design I accept the base terms animada base terms animai lu design accept aga accept animai lu bachang na pe pere gya loida naka pakana be sign up for AdSense for YouTube jab get start animai da start animai design nangu AdSense account lami kami lalai design yes I have an AdSense account animai da existing AdSense for YouTube or AdSense account no I need to create one dina nangu AdSense account ga dina pakna bepe no I need to create one animai da animai lo bachang design next animai da next animai design ge loading lu bachang design redirect gu Google's AdSense में redirect design I get nango Gmail login bam zaina I get Gmail login thelagu kana nango Gmail login tel benga zaina telia match pause gene nango Gmail za dai pe zna AdSense account nangya nang la rami ka chebe YouTube te pe Gmail ne la rami nu ne magda begene la rami YouTube te pe Gmail ne la kulai designa I get telia labge nang click to nimada kagane magda bne nang tera ladies and na use another account animada again malu bchang design again nang Gmail ka da za again nang Gmail ka lu bchang design next animada again blur to biza nang nui agu Gmail ngomag rang ne blur to da za nang nui Gmail ka lo soi design next animara next animai design am chaja loading lugu chepo chang design I get password ja kaida da za I get password kai lu bachang design next animai da I get password chu ge blur to zanang nu yagu password ngomar hangene blur to da yani mai design am chaja loading lu design I get nang choose two step verification te pegu sijanang go agum jawangu
aga yes it's me ni meda zaina aya two step verification gu zen amche je loading lu dai gu zai loading lu loi soi de zaina amche je direct redirect dai gu da be page me naka go Google AdSense for YouTube ge login gita aga good design let's get you started your channel URL age pe pere pe goza your channel URL ago channel gu URL acha te lala mui zai pakanga your billing country territory ge ni select da ge select Rahang India ka da ania India ne da ze age acha India ka lu bachang da ze na am te lada yo am te lab ge acha pakang ma cha chui hang lu ze chui hang chang sing lu ze I have read and accept the agreement ni ma da ni ma lu chang da zai na set up account ge ni ma da again ni ma lu chang da zai na acha ja interface te la dai gu za ai customer information ge za account type individual da name and address name nang jibna title ro da pakanga address ro da za pakanga do address line 2 ro da ko city ge na me ro da postal code dai ko mi ka chebe ro da za state nang dai ko mi ka chebe za ko state na me chebe za ai ni ma da ai address ram nang fill to ka malu tu zaina bakang ma chu hang zaina nzai bambe submit ka ni ma da ni mai da zaina ai ka chena loading lu bachang da zaina reviews usually take less than a day ai ga review to be za heze kat mang na kana lugu na mag zaina ku chum lugu zaina na ka ipa kana ba two step gu ka thai gai ba loi da zaina na ka ya AdSense account nang create lu ba step 2 ga za create loi soi ya design age in progress te lagu I in progress loi design pakang be get review step 3 ga nang te da hanga te la dai gu za ai ga pakna be step YouTube na nango AdSense YouTube nango account ga link te ro hanga accept te le design pakna be step ga ai gum za nzai za right te la dai gu zai chepo changa pakat chumbe progress te chuda go ipo progress za load ga chai khak du nang di load ga pe ting du nang agana load ga hazik na na dum du daudi di ko aja pakat chumbe step loi ga design nang ni go gmail ga agum za email wang lei design YouTube ga nang chu partner program hangge accepted lei ka chebe chira de lei za nang go channel za monetize de lei ka chebe design nang go channel monetize to lo chang zana Rangkang Ngau Teura zainang nango videos ramege monetization ja on te dui delei za agumet tips and tricks ramek te indota zebam rahangge na karya changja channel subscribe te magle designa subscribe te lolo magle designa nang daga gumbe videos rameze wang ramale za chogo me chunara changje videos pilu ze like te ngai ni bam zaina videos du like te go rangge kem gai dele zane next video ga ndai gumje monetization videos ge Rangkang Ngau Rahang on te rame ka chebze ka te lia dai gulei